Ja. Downloadio hard drives pobl eryll ydi pethau fi. Y flash drives, firewire, floppy disks a USBs. Dwi'n licio chydig o RAM, y creu chydig o jam. Hacio mewn i'r system a chwarae gwmpas efo'r drefn. Yn gofod y gwifren, dwi'n fflio mysg y digida. Trolio gwmpas o fy nghyfri cyg, pwysio byt yma neu fi teimlo'n hyd. Spam bugs a viruses, fi di'r un sy'n gwisgo trwsus. Ar gefn torch and horse fydd a'i reidio, dros firewalls fydd a'i neidio. Llgada sgwar, 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 llgada sgwar. Ffidlan gwmpas efo'r stocks a'r shares, gwagio bancia billionaires. Y meistr tu ôl i llgodan ar sgrin, achosi anref dros bot Halloween. Cyhoeddwr cyfrinacha ydw i, na dwi'n angen dilyn rhyw policy. Softwares wyddai cracio, a hardwares wyddai crasio. Y fyddai sbio drwy dy gyfri di, a darllen drwy dy holl negesi. Dy gyfrinacha neu be fi ti Steam Request, o llenir o sadwn o'ch di dipyn o llawnast. Lle ti'n byw dy hofliws gyd ti'n clyw, gwybod y cwbl heb ddesiw na miw. Hel mwy o clecs na dynas drws nesa, ond dwi'n mor slei gael fy nal yn busnesa. Llgada sgwar, 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 llgada sg